Itt vagyunk Besztercebányán. A mögöttem lévő kórházba hozták be Robert Fico szlovák miniszterelnököt tegnap, miután Nyitrabányán 5-ször rálőttek. Katonából nem látunk egyet se, és rendőrből is keveset. A kórház előtti tér egyébként tele van sajtómunkatársakkal, és láthatóan számos országból érkeztek ide, hogy tudósítsanak a helyzetről. Arról kérdeztük a helyieket, hogyan érintették őket a történtek, és mit gondolnak, milyen hatással lesz ez Szlovákia jövőjére. Ako ste sa cítili? Veľmi špatne. Nechcem sa vyjadrovať k politike na Slovensku, ale dalo sa to čakať, že k niečomu také dojde. Žiaľ Bohu, dotklo sa to premiéra republiky a o to je to väčšia tragédia. Ozaj pre mňa je to veľmi smutné, i keď nie som volič premiéra. Verím tomu, že ako táto špičková nemocnica Ficovi navráti ten život, bude to trošku tá rekonvalescencia trvať dlhšie, ale myslím, že ostane pri živote. Som presvedčený o tom, že je tak. Hej. Ja som Fica volila. Áno, mňa sa to dosť dotklo. To v spoločnosti, hej, to napätie, tá frustrácia ľudí proste narastá. A toto už len proste to bolo otázka času, kedy niekomu rupnú nervy a urobí niečo. Tényleg nagy tragédia Szlovákiának. Sajnáljuk Ficot, hogy ez történt vele. Ezt senki nem számított, hogy ez történik. Lehetne, hát meg is látogatnánk, de nem lehet, mert nagyon őrizzük, úgyhogy nem tudunk hozzá elmenni. Orbán úr is mellette van, és bízik benne, hogy ki fog gyógyulni, és együtt éreznek. Ficoval nagyon jó barátok. Bol som určite prekvapený a zaskočilo ma to. Som nevedel, že toto sa dokáže stať v tomto vlastne 21. storočí. Ani ma nezatriaslo. Proste som to bral tak, ako že niektorí ľudia asi žijú tu ťažko a potom to takto riešia. Je to hrozné, odsudzujem. Toto sa nemalo stať. Malo sa to inakšie toto riešiť. Viete, tieto nezhody v spoločnosti, ale len aby prežil, tomu prajeme. No bol to šok s tým, že nečakal som, že niečo takéto, no vedel som, že sa to deje vo svete, ale že by sa to dialo u nás, na Slovensku, v našej rodnej zemi. Prišlo mi to, nie že nemožné, ale nereálne, ale očividne sa to stalo a pozvodilo to vo mne takú miernu obavu, že keď sa to môže stať vyššiemu predstaviteľovi, tak sa to môže stať vlastne teoreticky hocikomu. Prvotne to bolo akože také, že wow, že atentát na Slovensko, hej, že proste to tu nebolo. To už bolo až si veľmi cez čiaru. Ebben az épületben fekszik a miniszterelnök, erre a bejáratra azonban az van kiírva, hogy határozatlan időre zárva van. A je podľa vás Slovensko bezpečnou krajinou? Nie. Není spravodlivou krajinou, takto by som to nazval. Slovensko bezpečnou krajinou bolo, predpokladám, do roku 89, hej. I keď posledné 3 roky sa to strašne rozvinulo toto. A určite budem apelovať na to, aby sa niekto pozrel na progresívne Slovensko, lebo tie narážky, ktoré sú na tých protestoch a na všetkom, ozaj sa dalo čakať, že sa niečo stane. Ja si myslím, že tam ochránka nemohla rátať s tým, hej. Nemohla rátať s tým, lebo to bolo bezprostredne blízko. Hej. Podľa môjho názoru tam veľmi pochybili ochrankári premiérovi. Bolo ich tam 6 chlapov. Áno. On dostal 3 či 4, dokonca 4 rany. Ochrankár neschytal ani jednu tú ranu. Tak ako ho ochránili? Na čo je tam potom? To je úplne darmožráči. Toto by mal proste odstúpiť. Určite ich šéf. Zatiaľ to vnímam tak, že je bezpečná, áno. Myslím si, že je Slovensko bezpečné. Takže nebojíš sa alebo niečo také? Nie, no. Áno, je to teraz také, že OK, že bál by som sa možno ísť teraz niekde do nejakého väčšieho davu, kde sa riešia nejaké politické veci, ale nie. Čo si myslíte o tom, čo včera pán Blaha hovoril na tlačovke, že na vine sú novinári a liberálne médiá a progresívci? Vieme, že tie médiá proste nie sú nestranné. Keby som vám povedala, že sú kúpené, ale je to tak. Ten Soros sa spomína už roky rokúca. Je to tak. Tie denníky proste sú
sú také, že jednoducho štvú ľudí vlastne proti vláde. To nie je pravda, určite to je zase len ich, podľa mňa nejaký výmysel, alebo ako by som to povedal, nemajú sa čím vlastne obraňovať a zase to hádžu na novinárov a na progresívne Slovenska takto. Ale ja som to už dávno hovoril, že ak Fico nezmení svoj postoj k týmto médiám, alebo vlastne k tomuto osočovaniu, tak sa tu niečo stane, hej. Sokat tehetnek ők is erről, hogy ez történt. Ficói a pártja éppen azon volt, hogy béke legyen, hogy egymást ne támadják, és tényleg már valami békét kéne teremteni. Ale zase na druhej strane treba zobrať, že strašne nová vláda tolerovala výroky z novinárov denníka, z aktualít. Nem sokkal 2:30 után megérkezett Péter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a kórházhoz, és nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. I could speak with him. It was a very personal discussion about how he feels and that I am very happy that he survived. I told him that we stand behind him and we think about him and we're sending him a lot of energy. We have to calm down the situation in the society. We have to ask the people not to fight against each other only because they have other political view or something like that. And we have to stop this high and very huge tension in our society. Čo si myslíte, čo bude teraz? Trošku by mal počúvať hlas ľudu, si myslím. Trošku zjemniť aj tú retoriku. Viete, napádali najprv prezidentku, no teraz idú na médiá, chcú ovládať. Ľudia sa boja, aby sme neboli ako v Bielorusku. Tak občianska vojna dúfam, že nebude. Ja si myslím, že slovenský národ je natoľko inteligentný, že nejaká občianská vojna nenastane. Slováci už prežili toho dosť. Tak. Predsedovia strán, predpokladám, že už sa dneska stretnú u prezidentky republiky a musia si povedať, že prestaneme to už takto na občanov tlačiť a že začnú sa ku sebe lepšie správať. Lebo po každej búrke vyjde slnko, takže verím tomu, že všetko sa dá do poriadku. Ak občiansku vojnu niekto vyvolá, tak to budú progresívci. Zase len, hej, že nespokojní progresívci, ktorí chcú silou mocou vlastne tú spoločnosť na svoj obraz, hej. Aby sme nedospeli k občianskej vojne, to by bolo hlavné a mali by sme sa nejak skonsolidovať a nejak tak akože trošku ten národ upevniť a možno zdieľať trošku také približne, aspoň rovnaké názory a bolo by nám možno potom všetkým lepšie trošku. Reméljük, hogy már többet ez nem fog megtörténni, hát reméljük, hogy csak jóra fog menni.